It's a wonderful day. The Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. 11 minutes after says good morning Accra, good morning Ghana. Busiana pay yatsina say breakfast show on DLFM 106.9. Ya today dey send Anidaso Wɔhɔ Obia na pay. Yisinkonwa na fe yahwe de ekoso wo man Ghana de ekoso. Michamo akwaba ene ye adwada obenim bosom no da etosom yensa. 3 more days na fe wo man konkro Ghana celebrate the 68th independence anniversary. And about me, Chamo Aquaba, the Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi. So, if you sabra copem send on what Tribebono, what major stories making headlines in the dailies, and I'll pay Yadinina Ebro. I'll be joined by my brother, Sammy B. We'll become one of the 70 in Abro and pay. Now we're streaming live on our Facebook page. Uko Facebook page in this one. A capital DLFM 106.9. For our WhatsApp message in the bra. Number the first one is 0593406565. We're streaming live on Facebook, on YouTube as well. And what Benin Bosman there Tosumi and San will film Pimiano and Yadunum. What the 3rd day of the month of March 2025. Good morning. And Anidaso Wɔhɔ Obia. You're from your Hitman. Memo Akwaba. Are you here? Come on.
Minutes after 6 a.m. And I'll pay you the Yankupa say. Minim de Yankupa Yamawa. But you know, you the Radia Yama and I'll pay you Dana say. Also, do WhatsApp message about. What do I say that name? 059340 6565. Hitman, good morning. Hey, thank God for a brand new week. I'm in an army and from Mafia. Some community 10 on you free bar. Good morning. I thank God for my life and that of my family. Here not the free time and you turn at the buyer. What's the first I said that for that? 059340 6565. Then I feel was what I said that for that. Phone lines activated. I also bet to me a friend of pay. I feel what the Yankupa say. It's a brand new week. I shall not watch you for I say. Yeah, then Yankupa say. Saturday for Sakumano. What's an pay what the Yankupa say? And you're better to 7 calls in the crowd. I feel what said that with the Yankupa. What the Yankupa say? I'm our friend 059340 6565. Hello, good morning. Good morning. And I pay your name, Uncle Pastor Messi. And I pay me the Yamia, so I show me my books. So I'm at the party, and me feel free now. The Yamia. Amen. Amen. Also, I said down the side 059340 6565. Hello, good morning. Morning, Hitman. Maybe I just for say. Mama, no pay you the Yankupa say. I want to pay me the Yankupa. Amen. Emma. Yada papa that Lumba and the Yuri Nina and the Bushina. He said the Yakupa, Emma Diligent phone Nina. He said the Yakupa, Emma means so many Inqua and my Bushing now Jesus. Amen. 059340 6565. I don't pay you then Uncle Pastor. Daniel Coleman also watching you live from a half of Kenya say. As I don't pay phone lines now, baby, or about cost what friend. Before I said the fabric. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. What about Jeff Rossi? The family saying Kasafi Sakumono. I don't pay you then Uncle Pastor. And I don't pay me that boy there to say why I don't. How much the patchy? Oh, not doing it to me. Amen. Amen. 059340 6565. I don't pay your dinner coupons. 106.9. Hello, good morning. Good morning. Oh, why not pay your dinner coupons? Okay. Mate, oh, I can show you that. And pay. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Maybe I just say. The first time I don't pay your dinner coupons if you. Then I'm so I should not treat you. One master, one my and I am Plumbo. But they were not true from my task than Tony the man. Amen. If you. And I pay Uncle Ponso.
yɛsi na wadwe foforɔ mu bosome foforɔ mu yɛtenkwan tɛkyɛmada bɔdua mu mogya di yɛ mu afuru sane a yɛkasa aseda nka Nyankopɔn. Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Me bache first say. Every me sa akodi me kasa fit ma committee 11. Sa akodi na pay na Nyankopɔn ase. Yo, ye de nyame ase. Se wa boy ho ban. Ami asi osume fufuru. Na wa ma yan tiatenka boni bia so anka me ne mabushafo. Ene ye me yiri birthday. Oh. Okay. Ene ye me yiri birthday me de nyame ase se ode afe ba ako. Aka me yiri mfie ho. Me de nyame ase e wo Yesu din mu. Amen. 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 Apa ya na Nyankopɔn ase a. Wan ye nda na ase a. 21 minutes after 6. Anidaso Wɔhɔ Obia. Phone lines related to your kakra. Nina also meant to make a WhatsApp message number 0593406565. I won't try some more friend, but phone lines you know. And I'll pay and some kakra. And to also to me the WhatsApp message number 0593406565. Mama Yansa Hitman, good morning. I'll pay me the Nyankopɔn ase. Phobia and the word one birthday, your mom. Happy birthday. Happy birthday going out to you, Cynthia Obribuate. Cynthia Obribuate, it's your birthday today. Nyankopɔn show one your case pa. Happy birthday, come on, Joycelyn Amofa. It's your birthday today. And I'm not there. Happy birthday, come from happy birthday, come on, Fred Junior. Absolutely, your birthday, happy birthday going out to you, brother. Adwanya Kwamensa. And your birthday, happy birthday, come from happy birthday going out to you, Tracy T. And I feel happy birthday, come on, Kwesi Boate.
to come on the show. Major stories making headlines in the dailies this morning. And I pay Kowakra Tado. Nina Ofia. Sammy B. Betranse. Major stories making headlines this morning in the national dailies. Six point 9, 27 minutes after 6. Going for a quick commercial break. Ya no musio kakra anopai wo your bad time make sure. So wo num Lumba in supernatural mineral water. Abusua ni nyina nsu a make am for the amount no Lumba in supernatural mineral water. Quick commercial break. Ya ba major stories making headlines in the dailies. Ya better say near the nyina bro. Me besi ya. Hey Kwame, ade wakabo mu ana nsu a wo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu a menum anya kama pesu papa no ma chomebo isu na ka sen anope dem de asem asio anope ya na nan ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa me nsuo de wasa wonum bi nsuo ne ye kama Lumba nsupa ma me kan hwe Isu papa ni anya na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. They said, why we wish you afford the Mamma Musupa, a Lumba and Supa, and see about a drama so any asset get to a cry. They say, I don't know and one will be a tuacoton, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and Abomadia Buano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in Supa. Senia, I don't know Musu Pebia Tua, Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. Or the Saint on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip with that super brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DLFM Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 98
6818. DL Events Limited. We've got you covered. It's running Ubenya Biato, Palace Mall, Property Nina, one crime, and a Little George Health Shop, Watema. Coconut oil. So Penny to do it to a Fracono Wholesale Shop, 0275 288069. Atomic Junction, Medina. FDA at G. Dready in Kratu Yatum. Right, 31 minutes after 6, and I'll pay major stories making headlines in the dailies. My brother, Atnas Sammy B, and I'll pay a chawasha. I just say, I brand you why for pa. And the major stories making headlines in the daily school. What no, and the Nina Brewan no pay. And to make sure I remember Sammy B. Good morning, brother. Good morning, brother. And how are you doing? I'm good, and you? I like your shirt. I'm fine. Thank you very much. I like your color combination. Thank you. Efepa. Yes. So well lazy me. Pa. Na what you said so when no come pa. So me say mo akwa ba biem. Where just brother. And then of course in the daily headlines na and I said the national papers no. Of course na then of course mo. Kuraka tande ensem de doso na premium sa aba pa aba do na wo bonten so na yemfa the new publisher Kuraka ta no ensha se na obehu Frank anodompre ono no ensewam aduagire ma hye na the phone da hanam na atum se nani abiri yipa na Kuraka ta na ba amane se edem kuma wo ma hye bedwam no na ehu ko hia se na watwi mu nko mo kwotena se na mo ye entete enchire edema mashibedwa fofoforo afi no mepio mashibedwam a mashibedwam dwumadie no monhye da nim die wo mu no na monkyekere wonom yom dwumadie nani so nanso Kuraka te ba amane se dom kuma no wonom ansi ho amu kyirima bia ya wonom kwakodi dwuma no sika o ma no behwere no so de senti nanka hu behia se nko mbetena mashibedwam ho no ma edi dwuma nto mu nim die ntia mashibedwam atwa mehene Right Honorable Kings for Suma Nababen. Bia bi so mo kwankwa ho no me ho no o ma no behwere se sika te senti o manko. Enti we so ensema hodo a the new publisher Kuraka ta no. Ede ho nsem ede aba abonten. Ebio nso Dr. Razak Opoku kiremi se ekwan hodo a Ghana man panin John Dramani Mahama opes go faso na osi Hajj village no. Wani mu kiremi se aba no mekirem. Every say abanya beka say kiremi say sa Hajj village no enya de Ghana fo sika ba kumpo ebekum nanso no so no odwen ho awonte ase every say anema mutue no se de tie bia ne Ghana fo sika ya na de kwaye ni senti abana mra bonten no be kiremi ye free say sa Hajj village ne ho hia omo hu ni say bia sika say keke enti abana no mra me kiremi say anema no pese otu no enya de bebo akram sanso na daily guide Kuraka tana ba bonten no kiremi say Bank of Ghana mpenifo edikokobọ de ama Ghana fo nyina se wo koska krabia akwa kwadi dwuma wo kwa Ghana card no hwe na wampene mobi enye photocopy ene kwaye photocopy of your Ghana card fabra na ya mwana transaction ya manko nkan wonu mbokoko se empene wa hwe ni ye na okutie na kofa asembo ne de ablonti efiri na ekọ so okọ bank na akọ transaction so akọ transaction ko yiska o diska koto no ma wo Ghana card na mampene ma is either said a teller na say bank penny bia be kire se kwa na Ghana card na enye photocopy mfama no se manye I see am say bi mu fa ho didi dwurum okay nti o se wesere wa sana motuo no mo bia nkoye sa amfom so ni bi okura Kuraka te dia da so e delegate ho sensem e de aba abonten ene anopayin na eye sofaya ekufu wakase kirem se ehu behia pa se Ghana ye beya reforms bebre na afa edwumadi a ye die wo man yi mutituru fa ya mamra no o chem se du ba bia na ma ha adwen yi pa enti ehu behia pa se ye betena se hye foforo e de ma kane eye chief justice e na aka se ehu behia pa se betena se ye reforms ahodo na bo na Ghana na ma etima kwayi pa e de ama oman
sanso na NLA boss mikase o ma pente eye ala vice president so mra mebo adwumaden emfama national lottery authority no na niama entimi enkoye emfama eye national lottery authority no na sanso na eye minority funds and seven ba bonten no so kurakatei asan bo ho amane bia no dompre kasa ha no buafu wadwapam o se ne ya se ne Ghana fo sika ye kwete baabi akwatena se ye kwakwakire mase bedwafo kwan ahodo befa so a wanom bedi dwuma mase bedwam de otirem se dabi ehu hia kram akurakata edi adaso delegate kurakata no ede ho nsensem ede ababonten sansena de Ghanaian publisher kurakata abonten no otirem se anti LGBTQ ebe no wanom tirem se no U10 bia will be tolerated. Reverend Intim Fojo and order to Ghana man penny John Dramani Mahama Nimi. Reverend Intim Fojo to him said, a yan ya pass a Ghana man penny John Dramani Mahama. A maybe a chumana or bontwa, abe pro man penny di breno. Or catch or man penda da, nana out of Danko Kufuado say, Aya or ban or bar edda, any bear bear medano, and come on home one is obey to me, sir. I shall say, and I bay no magananso. Onim the anti Ghana man penny John Dramani Mahama. Ya to abawe ye no ne kasa asesa onya kwanya kwanyina simpie so no okasa ena mrani mpo no atwam ayedada o mampende da ntumi ansantimi kase de ya hwe nye yenti ibe mo no homade no mampani ankasa tumi sponsor no to de akwadan ma se bedwuma cha ma tenase aye hye fofo no okirem se Ghana mampani John Dramani Mahama ensema wo bo dawrubo wo prem o mampani akwamwa wo kaye entie nie wunya kwanya yi usuba nyina asesa okirem se nya de no be che no kra ne senti o mo no homoden se sa anti-Gabriel no fa ne sanhyase no ma ne yemra so wonim no dada Ghana for yem kokro John Padia wa hwe a ekomade be fa so kurum ha no sei no enya de ne be je ho kra Reverend Intim Fojo eri kokobo eri ma Ghana mampani John Dramani Mahama sanso no kratafa etoso eyemienu ubehu se masebedwam acha mehene Right Honorable Sumana Kingsford Babini phone da hanu missing. Ena eyensewom adraji masebedwane. Frank anodon presifoni da no ochirem se. Hey! Babin we pade nya mianim nukrani. Babin adwa. Ena ochirem se. Domkuma no omoye hypocrite pa omoye nyatwom pa na yemo. Efri se enkyerekye kwa kwaya de masebedwafo no. Mahunu se munimpa we muswanti ena monko. Ede masha da se ene kwese Ghana sikenti yen ko kirem se o dabe anadon preso aka se kirem se baben de we anya atwom papa sika mokoto agui eja ni sente anadon preso ti TB dia ma se bedwuma chame na kirem se ono so anya atwom pa fi sika hodo mokwa se ne pa wo sa ayi orientation we ni ho no sabi nyansa bia nim nyansa ne fa so ba kokura nim ni sente ono odwene ho a ontia asra kura kwakoye tumamento a kwakata ade ho sensem ede abamonten so sanso na the Ghanaian Times kwakata ne babonten ube ho Ghana mampanin John Dramani Mahama ni foni da high na nde wa onim wa shefita onim sa na no kwesi ade endo adokopie mu kumase no na asofo no kwehia mu ankuta ho didiam ena katafa etoso eye edu mienu no ena oba amane ewo di Ghanaian Times kwakata no chirim sem a channel had profit into charity president elect task force and which them say wo hwe dwumadi ombabedie say eye hatch village eba no omba mane say omba made agina mo na so na faso beba no omba de beboa ema omde ehu Ghana de shebu mobo wonma mo nam sresrade na ade a ebetumi abo mesika no so ebi atumi akona task force no abomani sika ebetumi de akwakoya do na Ghana de shebi nso a wonum ehu na mane no eniama etimi akonkan ede ama wonom yankoya ni mokura kata foforo ma yanko piem e the daily graphic wakrata no ebo amane say table rate drop as government reduces a year domestic borrowing wanum hrem sem wo hwe ne ma hodo bi a ekoso man Ghana mu pa na Ghana man pani gusu hye ne ma meke say no ne ma bi ahodo je asresre na ade no esote pa say domestic borrowing no esote akwa kateba mane say wo hwe eye oswafo hwe omanga na sika semso kasara to ba force on no kopiem a ewo jezene adwuma akone potem na yema se bedwane wa seresa na nimu aye sere ko akatem na ni age papa se Ghana man pani she po de gwa kwa meka se no sika jeje se bosia na ade no
ehia sa so te Ghana man pen nani agyepa ko akatai ebo ho amane ene anopai the national voice ko akata no na behu kasafa tosomienu etosomiensa rather ena obehu eye masebedwuma chamahene right honorable kings for suma naba ben ena domukuma o masebedwuma ba no dine eye yenua bema Alexander afanya makin for nisu da hasen ena wonu mani abere pam na wo kirem ten wo hwe ne ma hodo a masebedwuma chamahene se kanka bi pa ekoso masebedwuma no mu kirem se mu oye pam say right honorable kings for suma naba ben we na adwen se masebedwuma no mote no so aka bia o ma obi anka bi kra ena opese okun editi adom kuma nti dom kuma no so ani abre wana mu kirem so orientation keke chese wo masebedwuma cha amehene wo ka obi nka bi o kirem se ye ne ye pa ne senti afanya mark na ani abre kirem se ne so opo masebedwuma cha amehene sa orientation na mo ye dia masebedwafo foforo no masebedwafo wana mo ye dom kuma no o mansi ho na o mansi wo chena akoye nsempia ko akatai ede ho amanebo etimi ede aba emontene so sanso na the daily statement kuraka tanza bonten no chirim say eye Ramadan, let Ramadan strengthen our resolve for peace. Ekufuado edges Muslims. Ghana man penny John Ghana man penny da na ado danko Ekufuado phone da na say ene wa born space ena asade fita hye no chirim sem yenim say nyina da ba celebrate Ramadan no afahye no na we yamma asomdwe kese emre Ghana titiru efa yenuanom enkamurufo mo som no hunte mo mmodi ansa asomdwe no wonu bebo hu da Europe fi say yeto aba ewie ye kire no omen chesa kwa de say ye kase mudwane eboa emonyo cry fi sem ne ma hodo bi ekoso na ye papa nipa bi ani so ye sese ne masa Ghana man penin da na danko Kufuado aka say kirem say ode adesre eto yenuanom kremofo esum enum sem wamama ne so begina mo na so na Ramadan afahye ba no yemamade na adwobro entumi mra na asom ye we no yentimi Enquires akuraka tede ho sensem etimi ede aba sanso na Ghana man penin John Dramani Muhammad foni da say na chronic kurakata no ebo amane sem ebe ya Ghana man penin anka ato esiani ekobani na hunu mobo say ya chinde akotu afiase enam sika bi efa ne sase no kurakata to so eye miensa eni enum ne ba amane sem ka be Ghana man penin yi bomodi na hunu mobo na kokoko yi ato esian fafi afiase eviza na sem mo bopam na sem mo pa kurakata yi ede ho amane bo etimi ede abam sasa na dan info kurakata ba amane kiremu sem interior minister no ede kokobo ede amana nan mahemfo se hu behia pa se ne mahudo bi omo ya ekoso a mekase no chieftaincy dispute ahodo ekoso no nan mahemfo mekase ne tuato ana no etwa amun okopie mu e watefe de mantem a ekwageta e mahemfo onto kwanti enipa makom miensa tim wo mu nyina da ehwere mo nko kirem sem eye openipa no oye chieftaincy eye okwakwada ministry na no openipa no kwakoye interior minister ede ma omanga na muntaka aka se kirem se eya se ebetena se bia hinse kekanti enipa behwere mo nkwa de enya de sefata kram enti na handfo no ntrase na wonom ensete back no manche pemfam wona sana motu ekoso a ahemfo ntokwa wonom aka se dibira mo prenti nipa behwere mo nkwa no enya de webo akura akwa akatai ede ho sensem etimi ede aba abontensom sanso na OSP kiseja ben kiremu sem omaga na mamrada metre constitution day eye public lecture no na wakasa wase na okirem se ehu behia pa se omaga na ben hye foforo betumi aboa na pro ne kankan no yetimi etu ase fi so hwe ne ma bia hodo bi ekoso na enye kra enye se betino bayimo ne be modi apage obi edna akoye osoafo akopɛ dibira kese da hyɛ nsenso kɔso mo Ghana no na Ghana sika na odwiguru botom tin OSP kisia jamia ka se kirem se yemo mode an ho kwan pa wo do befa so a ye betimi aboa na pro ne kankan no yetimi atu ase ewo man Ghana mum sanso na kurakata ne fa to so eye mienu no ebo amane se aban ani abere pa se chese na o Ghana ye mansini ahodo no mantam ahodo mu titru ne ka opure mantam no wotuna bɔ no homaden na efia hodo adokoro ye no eso etimi ati efise ya pasa koblane benum suori atugatem
be mo de aye fi woni fie no akɔhwe de gugatamu no enkrabopre man tamu suafo aka se kyerem sem yene aye maame okuro kyerem se wo bɔ no homode agya na so na sa efia hodo a ekoso wo bɔ no ma ya dwumaden abɔ na eso etimatinti na wotwetwem kopie mu e wo madina epa dwumaden ho to ma se bosum bia du a wo bɔ moden aye nsisi o enkrabopre man tamu na bɔ me efia hodo adokoro ye no eso etimate ko akata edin ada so demfu info ma ko akata no na ebo amane ene anopei kobra hate enkrabato dwa wo daily post ko akata mu ekirem sei etu asian so hanso aba bio sei Ghana man pani e be ya bomade akoi ni fie ase efize kwen e fa so pani akwa da fie ase no wonom edwene ho a wonom entia ase kwa akata yi ede ho amane bo etimi ade aba mountain som Yakopi on the daily dispatch ko akata no ba mane ese empia mayokuo no enkugo mudi ye no omu kirem say enya Baumia MPP did not lose 2024 because of Baumia more of Ekufuado MPP eye galo no mani abrin omu kirem say abato na moto ye e won pim yenu ene aduonu na abato no mu no meya fantansa ni nyina nkobo omampanin dada be di akiri Dr. Mahmoud Baumia efrisa omu kirem say Ghana mampanin dada Nana adudan kwa Ekufuado no Eden pam omu kirem se dwumadi ahodo odi ye ne bia nkonkan entimeya fantansa ne nyina anyeden emfa mmono anaso ono ne eye Baumia na mmom no hye ahodo ekoso no ensem no do so pa manyoko ne hye ye bia nkwaye na omampeni da danso du baabi no akwakoye kanka bi ye beto abade apa obi akopre omampeni de bra nanka Ghana mampeni a kananka wo ye omampeni odam pipia manyoko na no de nanka ho benya se obetena se no odu wani de aye amanyoko no mpanimfo na ono maya wo hyehyɛ na so Ghana mampeni da da bomade nani kudi akiri ekwaye bia akwakire nipa wo pe no sa ne mane ahodo ye kɔso no amoakra mama yoko ne man konkan amfa wono misenti wono mu kirem se Ghana mampeni da da ye fantansa ne mfa mo ne visa ne modembo anso ani oka ho bi na MPP amayoko no edi nkugo ewa ba ye to ye ewa 2024 abato no emu kuakata ne din the daily dispatch kuakata na kasa kirem se Ghana mampeni John Dramani Mahama akasa kirem se omanga na mu de ade ba kupa ne wonim se ye ka agenda ne de agenda no eyemienu pe oba ene bema pe ene wonim ti sa oba ne oba da bema ne bema eda ne de enya de na ban yen abai ebeso kram kurakata de da so the daily dispatch kurakata de hon sensem de aba mountain so yenko the supreme kurakata no oba mane say Washen pa Ghana mampeni egusu we say Mahama government borrowed 67 billion from T-Bills in 2 months. Gideon Bako. No, Gideon Buako neka saying. Oh, Tim say Ghana mampeni betina kumya sri. Bosum makuma kumye no pe. Bosin a wabopa. Bosin a Ghana mampeni abo. T-Bill bosin a wabono. Oh, Chilemu say 67 billion Ghana cedis. Hey! Bosum mye no pe. Ghana mampeni atumi atena se atu na mo wi ababo sia sana sa abosia ne po boye no Gideon boakun bi sese sika ne po de yedan a na wotwe anasa bosum mienum tempe Ghana mampeni etimi ababo sia wi be sei akura kata edin da so supreme kura kata no ebisa ho sensem ne anopei yenkopie mu wo de custodian kura kata no ene obo ho sensem na o kiremu a minority boycott MPs retreat to stop NDC wasteful spending. We go kata hodo ndi abandi edi kaka ho asem dada se bia hodo makoya nkyerɛkyerɛ paa no sika e be hye no kwabra hit edin o se o ma se bedwa wo honom ma se bedwa mu ne da ho yakoya nkyerɛkyerɛ efoforo edi ntete edi ma Ghana ade hye bia yato abade ma so ma se bedwa mu di dwuma no se o ni tia unu aba akwen ka ho A+ o munyina ka ho bi won kwa akwaje nkyerɛkyerɛ se be boa ma se bedwa dwumadie no wonu be hunu se fisa na no ikokopie mu ewa sika do katan ma se bedwa ni akɔbɔ space ewa ma se bedwa mu ema funyo ma kan kasa kyerɛ ne se wa wo hwe ma se bedwa wo ba ya wo so obi ede ahwehwani ata nanim da enti o munnim dwumadie ne so to mo kɔtete wo no ma mu kyerɛ mi se de yɛkɔ no do mo kuba no hunu se sika sɛ sika pa ye kotua akɔ ba bia kɔtena de akɔye nkyerɛkyerɛ no mo kyerɛ mi se tan enti o mankɔ kram the Republic Press ko akata ba monte kyerɛ mi se Ghana ni lawyer bia ono no wo US o kakɔ da afiase e wo immigration flood wakwaje obi sika di
ne ma bia anko ye kura ne senti US Ford now to afiase o ma jeli no over 16 million US dollars. Hey, opening aji sika gu ne bottom 16 million US dollars. Kobla Hitman nyanya. Koda ye kura nsore ye. Ehum. Sanso na Ghana man peni ani abere echirem say. Ghost names ahodo efa National Service Secretariat one mo no. O ma to ntwa da nipa bi odi sika no. Obeye ne pa chi say twe na waji sika na free sem. Enipa ba boro jese ne ye aha nwotwe 800 ene na mboro ye. Ena aka ne openipa na oda eye National Service Secretariat na no. Wade nipa bi dia hyehye ko jese ne akatua homam. Aji sika we nyina degu ne boto nipa bi a chede okumanti. Ano ne ye kan say wade samadin ashisha akatua homam. Ghost names. Wade samadin ashisha akatua homam ti. Ghana man pani se obeche no ne sika no waje. Efiso obi nkwa National Service keke. No atumi de nipa bebura ha nwotwe 800 edin ashisha magiska we yadidi a enya de obepene so kranti kwabna we ni nsema hodo a kurakata hodo ne ba monten so ene edwada no peya de mu nkire mu nyina achechim de achire Ghana fo ewo eye ni da so ho mu bia morning show no so anopenti kurakata mbo so no ye de besi. Okay, so me ma membu saw area wote no o pipe ba pipe no de nyame no kure ne ebi mu nya bi ebi mu so de akoye nsempi na nyame be ya mesre ene na ka me percent ka me twamfo ne de ba na kwabna woko alajo ofa place load na wonya si form a odu ahemfie wona ma branch a wonsa nifa so ho na wonnam place load ne so akọ wanim a oba akoto gata ba akọ kese ba akọ ho no na Ghana Water Company Limited on pipe bi apae wo ho no ma ha adwen ye ha adwen pa ne bete so muntu ho na ma na dodo na nso ma ebi muso de ba ebi mu de ba na ebi muso de anya de ba nso hu sensem de kwabra ya kase ya kan eden if you say last week nso adisha bi fle watema community 2 ni mpotema kwabna so amusuo no sanso go prim ma me kase no adisha bi mo wokoko mlemle nso amusuo gujam mu nya nsuo okay me bebre na me kase amusuo ma alajofo no ebi no musuo ba ebi musuo de ema e wo prim na just nsuo ho nsem no pipe ho nsem no bebre akwakwa e bibia wo ho light ne dum no na nsuo nso so ateko ba boso me nso so a amoje sesi akrade akra atete ayre ho kra ne sem Ghana Water Company Limited for penny for nhyehya hodo o ma ye na binom ho no ma omo water bill no mutua na flat flat rate bosum no du a black abna say 1000 omo behwe meter bi a mo ho na be ka tro se bi a bosum we no e bi a watumi consume nsuo no be ye sente no sese na wutua entu ba hu se bi a na be bosum no na nsuo no mba be ye 1 week mpo be se betumi be 4 days within the whole month and so nipa say 1000 esi wutua na watua 1000 no entedu ba bi a omo dwumadi omo die no emu awrem. Okay. Now, where a press release from Ghana Water Limited, where interruption in water supply at Amasaman District. 1 hour Amasaman in Mpatemo. The management of Ghana Water Limited, Accra West Region, wishes to inform customers in our Amasaman District say there'll be temporary reduction in water production at the Insawam treatment plant. Now, affected areas are once you ever offer one sa anchor in Suno. Amasamai, Toman, Sapperman, Pobimai, Obey ye, Fisi, a man from, and then Patemudi, once you know, a betcha pa, and so one sa, I can sue. Now, some be an pay me, but said here for the area what you know. Who's your ba? Now, insurance so man so at the end of the month, your brow bill, say soon, beba, Embano, but Bosome Ghana Water Limited. At the bill, bro. Some be what the aba? Media minyanso. Eba pa. Media and the media and the minyana normal. But the door na pay me elia me want to be na complaining. O call other alias and the within a large one and even modia ma, even muso dear ba near the idea. But in so and 70 see ukrum hande, and yanum lucrene. Nekanaka koyakana. Na dear bakwana at 30 minutes. Obamus in so name man. Dodo na mpenifo ne ntu na mo bia o bosum no do musika ne de ehia wo so mo kokwaji sika ne free customers ne nchen na sabia nipa ne nyanso mfa ne djuma no obi woro ma oton aduane aduane na oton ne nso no didi ne djuma wafa workers otua o maka ne nyina ye nso ba kwa na obedi pene de ye aduane ma otunya koton ne kwa ho ma de hye nya biato ne nso ne ma no won pese o mo kire yesen na bosum nso ndu o mo kwakwaje o mo monthly bill no mo pese o mo kire yesen emia na Ghana ha no kamia kwa de say de biada se de dibreshe obi nsa so onko bo adwuma
adwuma ne hia nipa no sɛ adodode obenya di wo mu nta ne enne ta hia wo ntafre ho no ehu hia wo mpa meme yahodo obia na nso ma wo de wo bie phone line sesi abehu domdodo abefra wo complain about omu mate ma ya ma tiefo na pay akwanya area wo no wo de wa ya report ne fama ya no pay se area wo unsuo ba ana unsuo so man so ma yente wonka 0593406565 0593406565. Good morning. Good morning, Sammy B. Maybe I from a Hitman at the same. Oh, sorry, Hitman. I want to Sammy B. Nebo Jumano pay. Nice one. Maybe I Hitman. Maybe the phone and Anabaco pay. I'm answering every. Who can say free here for? Make us free to my wife. Who's your ba? Minia, yes, you know the if you see. Name near her agony and it's a mimi see a flat rate. In the same year, you need you, same in your view. The Michia and the Michia. Okay. Near water, my western. Okay. Mate, 499, thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning. Your first name? I say, I'm a comfort, make us a fit time on the 25. Who's your ba? I say, bear month, you so bow. Bear Busumini. But by me, papa said, what 2 boho, and one is a boy, a canka, bear Busumini, so ba. Okay. What's all got free here for? I said, Tom committee 25. Right. Mate, me that's it. Good morning. Morning. Me ba chef for say. Sister Ajuo. Aguna Saba. Ah. Na Saba who's you ba? Oh, yes, ba nra pen what two. Nanso wa wo mi tumpa. Wo mi tumpa papa. Enti sa de na how mpanimfu na se hihya ase o. Sense so won a read no no wo hihya ase o. Won ye no won jai. Sense light kura wo dum na. Bel na woji ni nyina saa no woje. Enti ka me hu yen say what dum light yo. Ensu ko ofo. Say enka bel no ekofem. Saa anete. Okay. Enti mpanimfu no won hwe na ka yen pa. Yo. Is that why that see echia Aguna Saba nyina? Good morning. Good morning, Director. Me ba chef for say. We Doctor man Champana. Doctor, who's your ba? Yeah, nyamia ni msimu fadi because we do them bia na me bia pro. And the fact that me push and me okay. Okay. Right. Mate, yechia suhumfo nyina. Good morning. Morning, Hitman. Me ba chef for say. Unia be me say Jacobu abu this year. Hitman, nyamia san wate. Amen. When I say valid nyina abram kusie me ba seva da bia wo frɛ me. Nice one. Hitman, and one am bibia me dem one of kanishi. Nsu ni de ba na Hitman. So ubu na no pakra se ukodware a agi se o se nsu nyunu fra. Anaje. Me say Hitman, untim fa sample enum. North kanishi Hitman ubi o team North kanishi bia no Swanley. Hitman eba North kanishi dia me kasi nsu ma na me boa. Ni mumpa so obuso di pakra. Nsu ohia na eba. Wajo ano pese kura betimi abubi dia 18. Enya gro na me na wo. Interested. Ano pe ya kura me bedrenda me say ano pe me busu akodware. Na me dia si wo se me twen kakra. Adai. Nsu ohia. Ka pipe di nke bank nyunu kama. Wo su dia ba wo nsa tumu a Hitman. Ukuma kokwa kura betimi dia tutu no. Enya hwe nsu ohia huru kura bedwo. Why? Mate. Right, thank you so much for calling. Good morning. Good morning, Hitman. Nada now, sir. Yes. Everyone say. Nana mami ti wa no pay. Who's your ba? You know, the omo ye ndie. Ombe bi omo bi ma ye na ya aba tan wo. Titan kwala. One week ni e friend say. 2 weeks omo bi omo ti ma ti e say e bakakra asofo. Benye ni ne bucket ba kumpo. Na o area ben. Lashibi. Okay. Right. Yes, no mo pa. Ye di ani be di achiru pa. Why? Yes, me so me da se pa. Good morning. Good morning. Me ba chef for say. Pacho your friend Jono Kasasi Tama committee. Okay. Who's your ba? Pacho 2 weeks ni nyansu. Ma area baby de munya baby de nya shi. Ye ntibe munya baby ya boa ye wo man mu ko ha. Ata man ye ho kire yensa.
na ko kapɛ sɛ wodi pani atɛnsiɛnsiɛnsiɛ sɛ kɔ ne saa asa me dase yo right me that's it. Good morning. Good morning. The first say I'm from Kobe because I feel the Kobe ma meet you on pay. Okay. 3 months ni yanyansu. Bosome me ensa ni. Yanyansu so ba kupumba. O do wenya. O do wenya. But mo bill the ba. Bill the ba pa every month they own the bill ba. I see. Right. Mate, me that say. Good morning. Good morning. Me pa che first say. Hitman apome. Me pa che me ho ye pa na wonso e. Me pa che anti million de me kasa fi dodo. Wonsuo ba. Yeah, ye de ne ba. This a 2 weeks. 2 weeks na 1 week kra. Emma. 2 weeks. Why only me ma be san so gumu a. Onya so jale. Yo. Mate, you betu ho na mom. Good morning. Good morning, Papa. Me pa che first say. Me pa che me ho ye pa. Okay. Now, wonsuo ne ba. Wo sha sia wo ka say ya na me hwedwae. Pure water. Sachet baako ena me twae na me ko dware. Me dware no me gina hwe asa mom na me dware. Na me hwia me de akọ flash me toilet. Papa ade 1 month ni o. 1 month ni. Ena ya kunsuo nwa be si sabre. Ma fresh. At least the bibi omo ma information me won ye be ye. Wo yi ska koton. So sorry. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me pa che first say. Kofi man ya shama Diamond City. Kofi ma meet you. Hitman, yeah, 4 years e vet na ya trip pipe so ye hunsu. Oba ye area anu mo a. On se for the tank am for fio. Amuton so free abontin na egum. Ye de nsu mpo de ye hu bi mpo na ya isu. Ana se ne ye bra ye papa say ya oka no. Aw. Ukobu nsu no bebi a 2 cedis so it won be see on ma. Shishishu anka pipe de anka hu ya anka you know. Nti do kan en prepa. Okay. Morning am nye juma. Yankopon anka won so ho na pay. Good morning. Me pa che first say. Rich ma meet you on pay. Okay. Mate, you betu ho anopa na fi. Yahwe, ni apasam no pumesi bre. Ghana Water Limited. Omanfo ni super. So wonsuo emba. Bi onso abosome miensa kora ni nsuo ne mbaye. Ebi beba na watwe mienu. Aba for some minutes, some hours. Na nsuo no atiko. Sambi collect no sama walk no. There's some na very very terrible pa. Situation na no ehye. Obi say nsuo na ba te say nsuo hye. Chache ubu na de si ho no ma. Ohu say corona yete mu no ohu. Edu ba bia ye krum ha no nsam kan ye no. Woka no krepe na wa yetamfo ama enipa ne bi no mu krum ha. Eni say temamufo na yete krum ha na nkasa no. Bra kobra bi sa ho say Oman mu mpanifo na papa ben pa na mayo oma temamufo no. E de mfaso pa na enya wo mo ho. Nsuo keka koblande be ye na ade enso ho aye de ama no. Yetu abawi a kura yetimu yi. Yenyamuso mfaso bi akrum ha. De munum ye mo mo de amobedi amo be men. Na mo ho beto mo nko na modwen. Enimpa ne hia nsuo e de abo no ho bra. Aye de ama nipa no. Ebiew enyinam kane ya ho sensem akoye boachi bedin wo kuranyim. Enipa ne bra wo bre ne nyina achi no. Bosum dia obeje to, mo beje to de afire ne nchen. Ebiew nso ensuo ye mai. Ade etan na eyi akora chichiro ni se. Enipa ne nsuo ni ma. Enso bosum do ayese flat rate. Enti no ne water bill ni se opia 1000 Ghana na ensuo na mampa obetua. I mean, nema bu amenti ase. Sa flat rate ne free fa ne ba kromu a. Menim se bra ye bo no. Me yisi jam use no. Bosum do a me consumption ho kana mpia. Enti me wo meter etua ho no ma me hweso di tua meka. Sisi akora prepaid ntinimanto a ebedu ama me. Adenti na monya hye pamfa ho se nipa ne se nsuo na ma. Ene ense nipa no enya ntua. Anakwabra nya sa ndete. Enya ntua. Adenti na nipa ne nsuo ni ma. Na bosum do a be ne so ba. Na de kura tan se do na mpo e kire mu se. Ensuo ni ma mpo na be ne kura kosoro. Oma mo de ne kura mpo kura nya flat rate ni mpo no. Ensuo ni ma kura be ne kosoro. Menim
Hwan na reading meters na ma omo use nsuo kroma no. E na hwan na yes an hye ne say freight rate nti ne bosum du a wonni meter nti ne bosum bia du abetua 200 cedis obetua 500 cedis e wo mla ni pa nsuo no ma. Omo nko ohumom na nya oye kire se kroma de omo pe ne oye kire demonstrating na Ghana fo pe ehe mpanifo na ya de omo hu nti omo nyina nko mayen ka ye humom ye oye kire bi o metie ye ne because ya se betina kuro yim na kwamla ni nyensuo mfa nware ko bisa anwo se mpanifo no obia o politank oni fie ade ya no ba nya obia no betumi afford the politank enti na me kan tinji se no omo ye no omo mmere bi no kura wo mu no kura wo kuro ma ha nyina no peni no wo bi ho o politank oni fie ensuo ye ka se wo timam ni unya bi ono de bia ne ho beka se ne ho akire ne nsuo mu da even ye dum light kura nka no because omo plant esisi wonom petrol fuel egumo no enye ni sika enti ha no enti da bia da me kan so ye nso ya ntu ye ho fu bi ye timamfo no ye nso ye ntu ye ho fu bi edu bempensuo bia na obi we ha ba se yesu edu mu akotene mi ka sei pipe ni bia pa o baabi say obi tumi pa ho ntoma onka ebi so ya illegal connections unim mesi won nsuo ho nsem okrum ha no mesi amanfo ya illegal connections eyusu nsuo amanfo won de ya shower amanfo adwale omuntua okrum ha no Ghana Water Company Limited enya ka pre omu okrum ha no me ka ho asem twa we be ho kroma illegal connections oba ya shower okrum ha say illegal pa amanfo omuntua water be ma Ghana Water okrum ha black obna na mo so de sika no so kwa connections ne nipa kwa sika no nipa no de ahye botum enkwa aban ho enkwa Ghana Water Company penifo no ho enkwa so okroma anama ba na mutu afa ho ye matiefo akonya ensem de omo beka no papa me se ensem ekwa so okroma na black kwabna enya sem kumo Ghana Water Company Limited no omo titi offices na motete omo kwa monten kwa sika na gaza kra no beble na ye kro no kwa na mo bo okroma and is insuo na ema no de no be free sa na ema we e na illegal man ene so e play part illegal man in the pre part nsuo no said yamaye no and me ahodo a mo so ne nsuo no so de ba no so ene so akoye sikasem ene so akwageta okurayim wow ene so akwageta enti Ghana Water Company Limited na mo set back na mo hye pa vita ne ma bi ekoso okurum ha no eden krono ebi ni mo bo ko bonte kwaje sika bo bi nom ja manfo mo bo krono bon so obi nsuo kakro be hia de adwale be ya aduane woni fie na ma na obi de ya adwuma oton ne free ma manfo aka pre ontua ma Ghana Water omonim omontumi kan jezo monim omo ya we pa dia we I see omo ko monte ne kwaje sika hye ombotom na omadi pro ne kankan e na ekoso na timamu na otifie a bosum dua ne rate na kwaya frata ya gini sika ne tifie a di nsuo ma na free mo bo krono e de ya adwuma e je mfa so okure nsuo ne mbaba bosome ne so ya bebro ben beba na nipa kotua eya mi de timamufo ne nyame anim de kure ni ya bre papa okuro ma me ahodo bebre na fa you wani kire US ya to abai wa hu ne ma yekoso Ghana ya to abai wi ne na yehu no ya to abai wi a yehu no hwe okuro yim and we are not in any way doing politics nya politics wa ha but no kura ne say ya to abai wi a Ghana fo nya so mfa so for the truth no friend ya kind of titu ne timamufo ne nya bato no so mfa so ya appointment kobla ne kwatena won transgender ne ma na timamu ne ho to no kura okofo ono akasa ne personal interest sabe yo benya sika e de atwa ne mpona obenya sika de agba ono ho bra na busua ho beto won kwa no de kwatena akonwa so Ghana Water Company Limited obakona peninde bi won so oni fie but timamu ne otua be ma yenya bi de tua aka no onya nsuo eya ho asede so yes ana mo no wo man konkuru Ghana o ma konkon Ghana na aka 3 days na wo man konkuru Ghana enya 68 years no may sebe yo enye yo wo man for bra ne na be kire yenya years say 60 years 68 years 68 Enfinja makon aduasia nwotwe 68 years de na betumi de yense enti ka o man Ghana ye nipa kra nkoko pension mempo de samfia na yenya no kra no me hunu senka kwasi bi oni kokko ne da ho ahye wo nsem a anka nyansa wo mbebere esense de kwasi kokko me na meka kire sada ho wa abrofo ne nsem a anka ye pa because kwa me nkroma ehu se anka bibini betumi amanage wono ana first but de yedure de yentumi hwe report bi a me ni boss on pa we no 2020 report about bonti chirim se niam nnuane ahodo ya Ghana na yedi de boy ho bra wa nnuane no almost 70% ni nyina import free bi na obi ma so na bakrum ha ya ma ya de ye ho ya nye ye ho da bi
Ghana no ade ba ko pa ebetumi aka se yage ye ho ne say obi na eni yen so enkyere de yenye but pa se ne ma ye de bo ye ho bra de bra kwa bra yenye ye ho yes bisa ho se ba pem ne de ntina oba no oba da ne be ma ne be ma da ne yentumi fa yensan hyemla na se bisa ho wo de bisa ho de ntina yentumi fa yensan de pa ntina yentumi fa yensan hyemla na se ade ntira yage ye ho ba de yenye ye ho bisa ho se Ghana man penina da na dan kwa kufa de nti pote benti ade wantumi amfa ne san hyemla na se Ghana man penin John Dramani Mahama so buy so ye kokro da John so ndo buy enche asema na aka o buy enche obonto na asema na o ka kire Ghana for wan ka se Ghana man penin da fa ne san hyase o ba de ntra ene se o de ne san hyase abosa na muntumi nkwaje ni kura wo mu no bosa na ombeje na se instead so ombe ye o man ye na o man ho atọ wo mo no ye ne ye de ne ma boye ho bra na eno na mo mpe bosa na ma kwa je anya sika ni bia die no atafre ho ne ye o mo de since ombeje na o man ho asa busua pani asase na da ho se obeboa na abusuafo na anya ho chafa na de ye adwuma na aboa na obeton na wagi sika de ahyene botom endi se abusua na bebre se abusua na ho bekwa ho yehia me mfa na ho sa na Ghana mpani 40 okruma Ghana ye 68 years no me mentumi fa me sense me bon kasa de papa se ni aya ma Ghana o ma ne bre na o ma ne si apene timamfo ne ho tete won ya bro no kura na yen kentra aya ma yosam kankan na akata ya ni okuro mu antabra kwa brase ye ka no kura kire ye ho a enka be hu ne say independent ne kwa da Ghana kura da yen sem fata kura enka jablo fo no kura nka ye oh yes ye jablo fo no nka ye politics ne na de abra okuro mu a ye nya hwe na nsenya Burkina Faso ofwe yempa say yenkotu abantu ngwane kura da yempa so so na ye ne nye humpo hwe ne ma hodo ekoso Burkina Faso ene amama hodo bi Mali ko hwe ne ma hodo ekoso ko hwe so jaban ne ma omoye ne kurumo fo ni ko hwe bibia ko kama o matena se ne a Greek ekwa nanim ye yini pa fi afiase so nkwa ya adwuma na yen sikua ne o ma no nya nuane na emu so ye je ye dai de ne ye okuruma yasemu ye serious ye ne mre ye 68 years ne de bra kwa bra ye mo bra bia Ghana ye nipa se ye nka ne so ye nipa ba ku bia wo bra nka wa mo se wa mo bra bia o ma ne mo bra hwa kane ana no sa 1948 basa ye course wa nipa bia wono do mo kwa kwesi anoko patanto kwana de kunkum tugu na mete se na mudi hon komo ofia 1948 round yes hwane ma si nipa bia mo nkwa ya gede those days omo na mo ye patriotic no omo na mo do mo nkwa si ho se mo do man na nya na we bi ye nkofo mo no man yo me catch you pray ne oh David anything about Tom Cheska no o se about Tom Cheska anything na mo ya sa no mo de omo to tumi na mo to wi a na mo betete omo ka na mfa so no mo san di and mo nwuna omo no ho bio yes it's about time say ye ne atemamufo no pese omo no sesa de ye na ye ntena sana ye nwenko akire right ye nyi politics ni nyina free ani so and this are the 68 years na Ghana di ne de ye kwa wa mobra da deja Ghana me se Ghana da deja o ekura ye ti bibia ye bobra bia ye Ghana ye naked Ghana ye naked just the on kure Ghana me se o da deja entoma kwa bi nkata no ho okuruma obokwa chirukwa hweka da o ma we so bosia ya probosia ya burufit na ma bra so bepem ne ye hu ade de bosia ne so ya kobra ne ho to no kurum ada efia do kuruma yi efi aya ye katemamufo no ye fie na ye fie ba bia mrani no sa na ye se ye womna wa ha mra no hwa na ye force law no obedi bola to fom ade na ye no ye nya na we de enti ama US ene ama hudo bi so emra ne ye adwuma ne se usuro sa du nso no beto ye bechew ade ema emra ne ye adwuma no enti wutimamu ne wonim sa ne ma wutu a ye bechew sa traffic light eso na sa wotra wo pa kwase fon betwema pia chew de wakotum ba Ghana ha obi twem traffic asade na ye no MCD mpanifo na jiwu sika na ye ja na ko yes ana mo ye nkruma ase mbranya adwuma okuma enya adwuma miankasa ana no ye fa ne Saturday Accra Central mi manu tua pray yes pray fa na agurade nyankopon apostifo yi bi abegina honom na wokopie mu mamfa ahakra nya hweso wokopie mu wo tutu Zanzibar ganim honom ba bia drivers ne gina efa passengers no me say ye bie kwan say total drivers ne franka sa black na ba jun sem okuruma me say tan omu gina ho honom no bus stop papa bia ansa da ni ho but honom na cars no gina efa nipa
Baby bus stop on one sack driver ni ko gyina so ofa nipa wanya asem ya beche no de enti amoya sa ne se posi ni na ogina ho no ne se wo begina ho no ma betua 20 Ghana man no oni ansa ma kwa se load se wan tua sika ne dia wo fa nipa ya chew so ogi load ka metim me na me ka kire ka metim no driver ne nya hwe o baby ya wo free ba no wan fa nipa begina baby ya se wo fa nipa no ogina ya ne beche no e ko gina more than 30 minutes e ma me sika fa ka ho fro ne ba fie asa nipa hu ye menim IGP as wonim onim pa apart from jeji omotata drivers ni jeji omusika e wo kroma no omonim de no ma ya fa ho emra na nya adwuma hey me se Ghana ya tim na mra bia nya adwuma emra ba ya adwuma ba ko pa Ghana ha e ya so oba enko ba ma na bia so na ba ma enko ba na bia so ne pa na ya adwuma emra ka bia nya adwuma kro yim emra bia nya adwuma me se ye kan sem ofia me se ba jonsem wow ene drivers adwuma mo ye kroma ati sasabe omo yes smuggle wo kruma me see ye bia fun la na me say fun segment na drivers na nkasa black cobra be jinsem total drivers na so omo yes smuggle wo kruma be yo mba gina fa nipa edem ma wonom edem okay right 16 minutes after 7 Anidaso Wɔhɔ Obia wa man Ghana yankasa ye na sasenie Woman sebe yo senye yo woman for brano and a betre. In 3 days time woman konkro Ghana ebenya 68 years. Ghana at 68. Woman send us a baby kan no. Woman na bada bridjo. Nyoman ko ye woman mo. Efi project kankan and the dream die and e koso. Sabibi wa hanoma. Confitela so join the end. Na anapa me busa MTN for network no sign there. As from Endra to an pay we a cosa, so network and aqua BB or Govi online regional so dear. From Endra. From Endra up to now. Up to now. Me hu se madam for ba so jeje bo so mtwe okuma se. Ono so ye adwuma o KSF me hu so ono so posti. Say kuma se bebre na so network no MTN. I mean it's not working. Na wonim bibi. Eto pa MTN for na tuama Ghana ban. Enye sika kuma. Okay. And me on wonim ade I ha me no se. Empenifo ni nya de omo pe wom. You see? Omo ni nya de omo pe. Enti ye ne ayaka ne se obegu. Se obeye den. Na chi asem. Okay. Time. And I'm not going to tell a case me wa. Share DSTV. Oko Nigeria hwe. Omo subscription omo ye. Na hwe Ghana for.
e dia ya na yenso yetua okrom a asa se be kura yetim panini ha why na regulate why na yes an hye na matemamu ne ho atọ no say I know some be an dey mebe mu kakra obeba say no ti would you no menya adwuma ho but no what I want to tell you in say who say Nigeria population no doso e Ghana and say oman titinyo maso honom dia ne omaso be hye and ye dia ne say omo e ka say yenyusu a enha wo ma na sana pese wo kan Nigeria for take is a bold step no so man titi so dia omuni om network ni aban ba mu setima mu fo no kwa no kasa nkan kwesi hwe easy me se o mana yetimo no penifo ne yenhyehyeye na mra na ya ne ya se ya hyehye gu ho no enya adwuma there is no law bia na ya adwuma Ghana mra na enya adwuma o our laws are not working problem ni nyina nie me se ya mra no enya adwuma na nsen Accra regional minister once we okopa sanitation ho ntoma say nyame ya adoma bosum bia no o me hyehye na yesiesie kurum mama me hye obo okurum a wo pa masema me kan hye no nsom sama ma enforcement na nya adwuma mo pa sanitation na mo ba be yese mo be siesie kurum nyai me say so mo nya mo adwe so mamla na ya adwuma na mo peso otu no wo nyai emmoa no hey gates ahodo be ne yenyim Ghana ha gata be ne yensiesie mu yesiemu yense fi na san akom eye hwam na eye sa na hwan so na ehwesa sa ne ma na be sizi eye mra na nya adwuma eni ti na yeti gata mu wi a kobra ne sande ball ne kogumu bio no samenu me ne betimi agya ya agya mra bi eye adwuma sabi nipa bibini no won ote sabi aboa ne kura wo mu no sabi nipa bibini te sabi aboa won fa banka na won te ase won te se broni o won sadi yankwala na mo ku school mu na nsen e papa bi no masum tototo ne ma no won se abrochire bi asi woda what is say ankwala ne bi e kon ade e papa wo masum o ma nom tramo ne ade aya otibi na nsen se kopie mu e koyi condom ne ade nyina wo school ne ade basa aya otibi wa abrofo no kuro mu ana ye ha no sam na anya adwuma condom no mo de ye ene etoje wo ma tramo ne ade mo jeji firi nkwala no ebotom e wo school nyasim kuma bisa ho se emra no se ye adwuma enka akora no kura benya akukudura tusa na mo no yen sanitation wise e kwasan emra no enya adwuma ti sansan penifo antena se ma enforcement na enya adwuma de akobra ya ntum na o man ye betim bia yetim osobrobo yetim mpuntuo no emma Bible say babia ni so ade huni eni no o man ye basabasa ene kura yetim no ade ba ko pe boa ma nipa eye responsible ne yemra aha ye wei bla kobra nim say samna enya adwuma ka betuna ba adwuma tama wo pe so nim say obeye morning show enti wo bedu adwuma ma before 6 wo do have around 4 to 5 and so saka betimi atwan 6:37 na waba na obeye de ope woni say wo ye ne say ebeyi wadi because adwuma ne mra wom ba denti no mana ya timu no ya denti ma show obi nsa say obi nya adwuma no na emra na ese nipa de ya adwuma no enya adwuma nipa ne stand the person is still at post or ye bosum do ye tua ne ka onya adwuma ho na ya responsible say fia ho do adore ye no ye ntu ase ho so na hwema mla na ya adwuma ne masem no hey ye bese sabola asesa odo na nsi atim kofi yentim de me na ho na me fa lectures ko hwe ne me gum sisi ko bia na machine ginem yetim wi bola na nzam ko na bola gum emra ni nya adwuma na is this education na nipa hia wo krom ha no education ba ko bra me se mra na nya adwuma Hitman nya education enti wutu won enti ya me kire wade enti wunim nyansa se gata o de ball aguma e be choki eno so ni gata kese a ni nyina ye de nsuo ni nyina ye de fm kobopu ni mu ana meboa se kobopu ni mu ekom enti wuti fie enti ye wo nyansa ni utrim se sa gata na mfa ball aguma age se ye sand the pen paper be te utena se kire wade ye se baller udi guga ateme choki Hitman nyansa na ebi mu ni mu o man we enye mento sebe okay right black abna mami too me de me pesa me kan say de kofi kan nyina no kre yet memufo no ye wo esi e pray sabe ye mu binum excuse me for my word ye jimi mami kan sa ye mu binum sabe ye jimi ye nim de ese ye na ye nye but de me kan say nipa no ye na say yanya na hwe a eno ne ade a de me pesa me kan nyina no no se nipa no ye na yanya na hwe a obekoso aye enipa no be ye se yanya na hwe a se ye tikrom ha ye beti sika se de kosiesie montene ne yakobo ho ka bebre na oman no so no panipa ho kira mabunu nya dwumba ye ne ye ho kire yen ne ye de sika kosiesie krom I mean how that's mean send penifo no so provide ba me misa ho so asem that's mean ye send e wo krom
That's been a yes and a work room. Nancy M say individual been or jiborn honsona or de or my weather 4 years and that the NB. A free novel gon haku nyina send the sequano. Me I say the me who be why baby I me who be why atomic echo shiashi and on na de no and no kwabrane na ono gito no so no donate you. You see, yem provide bi okrom na eno achi nso no mpanifo ne mambra enye adwuma. Why ye bechew? Wo de ade we ato ye chewa ne ye jelu enye sikaje o. Se sika na mogina nka so no mudi krom a ye wei so obi bum na so ne ye che na sika na omogi a enkwa hwe ye hu so mfa so enipa no se wasafa de so okodem a at least be 1 month ko no kwatwa ne waba hwa de obepi ho ye mamla ne nya adwuma. Okay. Yasese mna okura bebre nso mna na yasese no ba kokura nya adwuma okura yim nipa na mu za na se be atu anam krom no obia ye de ope okroma ye mamla ne adwuma ye chewa de de wakotum e chewe no firi ho ba o se me de bola to na ye che me next time onipa no won tu sa na mo ni bio ye mamla ne adwuma e okrom ha no ye mamla ne adwuma okrom ha ana ye firi okrom ha wo se tumi panisho gata ne be ma watimu firi atomic abesi agbogba janse obetuma firi fa obetime free atomic de abesi agwagwa janse eno ohun bola o bus stop boys na adwuma omo ye me bo ma ba so pa sa bus stop boys nya me nhira won pa adwuma omo ye no enso mu ye wi amfa so obi amaso ade e be chi na bola na sa ye ma o nti omo adwuma na se ba na ye omo ye adwuma hunu masa mo kukuru gata mu nyina kama acha aboso me wo be ko no na dibirika okrum a na ya efie mu ko ti se ni masa ye die ho bro okrum no ma we no 68 years wo me so dadeja kwatre kwa hwenja Ghana wabon naked onje hwe da be na Singapore yi or like omu develop not long ago Ghana develop in term Ghana they need in term grants na Singapore na so na wo hwe Singapore untimi ntinto su onto form utinto su to form e be chew so ho be ade na kwesi ni ye be dey ye be chew e no asem no se emra nya adwuma okrum ha be sit ni nyina da kwesi emra mate de ntia drivers ni bi ejina bebia mo pe efa nipa ne se opposite ne wache na obagini sika okay and sika na obetua and aye business om na om na eye internet wo ntwa no enti driver na anya responsible opposite ne so nya responsible enti no isi am na om na eye business I'm telling you wo de sa drivers ne be fra kan okra che wo de me kan me de me tako krom enti me no om na ekọ na eba me se kura no pa opposite for ne bi bo kroma kura no pa sa me bi me ba me tifo na sabem ana pema me no ndin kom okakra na Tabita Clinic samen control sa diabetes na tete wa prostate na hawa Tabita Clinic na fe yamwa liver na fe kidney problems wo bi on ma wodwo so wote ya pa infertility awo ho sensem na Tabita Clinic na make for dia man na pay na cha kwa ye Madina Firestone Bridge just after Atomic Junction. And I feel come since you are Hojo Dabai, Cindy's Junction. Yes, I saw Sunyan and I feel Takrade. And to your Arabia Etito no bra. I feel Tabita Clinic. You can have your Saudi idea. Yeah, you Monday to Friday. Friday was 0260 196 219. Tabita Clinic. And I pay my main can give us speak capsules in from our premature ejaculation, sexual weakness. Woko na tete wa, I am Timine Hawa. Wodi anu ye give us speak capsules. And they give us co capsules in the saba. Give us co capsules. One ya so be no numbe. Give us speak capsules and co capsules no. Ono no ma to me jina bra ne pa. Give us about mixture support your immune system no. I could see malaria, typhoid and I feel jaundice. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Ubenya Biato from 24053 222470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us about mixture. And I pay one monsieur there. I say water is life. One monsieur making sure so one Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. Obia wonya nsuo bi anka beton ani ampanifo se frɛ afi wo so bedi nsuo bi na to na afi bibia nya kama mfama Lumba super natural mineral water
One from 240555 274 757. Lumba and supernatural mineral water. What do you want to share? And someone in Patema. When you be at home, Madame Banya Mitchell store. You so distributor our hodom. No so be be to come up. And so your friend Lumba and supernatural mineral water. I say I tell some day. Oh yes. Me did my for herbal clinic. Dr. Time that's what me did my for herbal clinic. What's it bra? Dr. Time that's what you really attitude be a fabra. When I want cranning and patemo. But I'm not doctor here. Stroke ne hawa. What's this in a ya? Infertility. I won't send some now. By a new branch here be one crime. Pukwasema for Doctor was 0244 774282. Midima for her back clinic. Dr. Time with that's all. And some be wolf ya. Wolf is what I say. And some are ya can you pay your material for Swakunya. Now, if you want one for submissions, one from Brad 0593406565 106.9. Good morning. Good morning. What about Jeff Rossi? Oh, on Saturday, I'm one ground. So we say you're born. You're pro. You so many. What we do now, boy? Oh, say, and none my be out so. You're very heavy out so. Oh, go to our, okay, we make sure more than be out so. And then I'm on. Yes, still more than a tear so. A manager padding now, my tongue. The bar, I'm going to I did in your pet. Oh, when it is so, Yammy, so much as Cassie, and yes, no one has said that on your court. Also, now, and the echo, who Yammy. But once it's about who's a national, on and for the bar for my yes, you know, animal will be an ibi. On the young sinner, who's Debbie? Yes, no, hello. Hold on, Meba. I'm not paying some yakano. Can you please go straight to the point? Nafi, one make you submission. Why? Let me tell you, I know about one, water west, say, I could tell my pipe, water she go, for home, I am going to blow young soon, and free, sense in one you. I'm not a say, 10 now, or man, 10,000. Now, 4,000 years or so. Who's one yammy? I don't know so much I'll do your day. What yet? It can't figure me. So, we have to apply. My mucophobia, what I was paying. All you do my year. Now, one friend put a from a friend. No, my friend, no, your performance, you want my yeah, cophobia. You can go for self of some coins come and table. No, for no papa, you never know. Right, pharmacy. Yeah, and I'm to go to my pharmacy. Right. Mate, may that say what to me, afraid. Good morning. Hello, good morning. What about your Frosty? You're from a fire with reputation. Of fire, Obrin, young way. Yeah, no kind, no. They can democracy in Africa. Call of our new call to do. AMA, one more payment in Ukraine, and man, should go with payment in so. International hotel, a war, you a king buhoy. Or international hotel power. Ni payment in who nara. I don't know much it was. I didn't know say because of Pamoa next year, you know, woman to Abamano. It is never in Africa democracy in your mind. I don't have boy of form. And bring yet more memoir. Right. So, may I say, pay. Good morning. Good morning. What about your first say? That's why I made a phone, Miss Ward down to my outside. A phone, I meet you on a pay. Of I just say, I can't hide it.
bi tesade ba kokora mponi ho e be ka say eye adwuma ma eye 95%. Your light program, your nsuo program, your kwan program, your education program. Say eduan kora program. Oh, urade. Ofa obi to aso why? Obi so to aso no pay. Good morning. Hello. Well, too bad. 0593406565 and pay your cancer power. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so. Won so wadwen kyerɛ and I say would your obeka fan some man pay ya kan nyina ho no. Some be so o man de 68 years. Aye babedi. O man abada bridjo. A lot of indiscipline na koso wo kurom ha. Enyama bebre nkoye e wo kurom ha no. And as me be e kan sign up pay. Good morning. Good morning, DLFM. Pastor Median Isaac, me kasa fra di duma of charity. Mami ti wana pay. This year me tina kwa nso na me ba me tipa, me master me tipa ho na me tipa no wie na me tina kwa nso. Pastor, se na muka e baller den e attitude. Me master kasa na e tipa driver no. Onum fi a odi rubber no egu kwa nso. What I say na last time me kan no akaka kra opam mu odjuma no. What dey na dem yesa. Info. This one for me wie say ba me nim say me di the water rubber ni poti rubber gugu kwa nsa. Boy, so me gada ni na me one bucket no atan be to tap gu bola. Ba no dey onu so ni wi a otugu kwa nso. This meeting asi. Info also onu okonu otu so ade no attitude. Okay. They change the attitude. And our democracy in the patrol, Ghana ye Ghana is 68 years. Then America and Europe no. Oma more than 150 years. So kakra ensu ye bedu home. That's the bosu. Mate, me so me da say. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chefro say. Me pacho anti million me kasa free dodo. Mami ti wana pay. Me pacho black ojo sami bi. Me siane pa. Ojo so pa. Wo kan kwe. Wo say komu ha se no de panyefo be be show mu botom enu kwa na mu dwin ya na ye tu abama o mu se no di anim no nya de ya ti se be mayen fa so no o mu nya nu ti se adie we o mu hu se anyi a no mu je na hu sika no ma jai poto emra dia ni komu ha de kojo sami bi kai no mede na ya agino wa kan kure nti abato no so a ye be tu ye ni so ye be hu de ye be ye that's Mate me so me da sia no pay. Good morning. My morning. What Jeffro say? The day Kwame is I'm a tompa ball pamplam last. Okay. Kwame mami ti wana pay. Yo blah. Kwajo akasa pa. Sambi akasa o. Che? Blah. Oba shama main station on. Oba na samba ko kan say emle ba ko ye mo Ghana oba nko be ma toilet so ana be ma so ko ba toilet oba sama main station a ekoso o toilet ba ko pe na wa sama main station. I see. Oba odo na ye ma ye so kwa wa command ye so na ye adwuma o pa na pe obi megina na ohwo because ni pa le doso ana bola no so kwa ekoso wa ashama pavement ni so ni kwa ni so na kwa na nkata ni mfuturu nko a so emu na aye bola o started free ashasek ebet ma shama president masa bola kwa okay and the bola you got him at the fele potholes na wo hwa na e papa o kaka asma fo so okuro no mu ho aya pampam krofo pampam ma wo kwan ho o motonton ne ma o de be hwe o ma wo school na bola ne de o munye ho adwuma ho bola ne de o munye ho adwuma kra ko hwe de black shama o ni pe de black shama mo hwe bola ye be tu ho na mo ne aba be hwe why yo Mate me da se what to me a friend up pay. Good morning. Good morning, sir. Me ba chefro say. The friend Gideon Berima Asante. Gideon kasa free in fan up pay. The kasa free ko wa kwatin. Mami ti o Gideon. Yo. When you mu kan nyina yo mani yiye. Eti na mo ni abere amoka Samson yi nyina. Na ni sesi ehunu ni say. Odia opa ye eyade akitu abi. Assembly man ba ko pe. Enye na dwen say baby a oye na assembly man ni kokosi no. Oba friend nimba bunyen ne maba wo no ama shebra. Ta yenye area a yenye wo. Ye mu obi anto ade ntofom. No ba to ade atofom bia no. Munchi no mu ne mu sia di fo ne mu
sugar for na moncheno. From the Marafe. Okay. Well, you bet you do a ban, Ubi Tiafi Ghana, I'll be out to two for me. No, somebody may be needed. Now, when you said the name in Kuna area, not central for one, and panic, he said, Ukohe area, baby, assembly my baby who in Emma. To be unto from Yachiwa, who seek care of it, say, not central from Franco, Munini News, Nanko, no one in Anya for fair. About assembly made was about was so a bear side, right. And I do this. Okay. Okay. Let's say, if all of us are share down here, what you say, oh, you German a year, a better a year. You also because I did, and so you're quite kitty. Okay. And you're for two. As I will not come by baby, I don't know, dear baby. But it's a crown or man, yes, quite anyone. I want to offer the back a year, or to Chinese, you wish and then you take it to the amount. Who post school bound and so idea. I don't know I could never have another baby. As I only want to Obama or Ghanaian baby here. I could not know only then with many babies. If you are here, that's nothing, as she said, and family, and say, my family be I am a thousand and couldn't crowd. Okay. What's your name? But Miss Someda pay 106.9. Good morning. I want to tell you, Yamiado, me first saying. I'm Pacho Brady, young quay. Okay. And a pair, come to about my pipe, we have time in Bugu for man of power. In sure some ya cannot pay, in sure some, Ukruma, ya can't want some. Some have a pipe, about my never power. The water was for the tea and a power, among courses here, and you Bugu. I called the account to move. That's what my children need, and I say Bugu for. The same moment, my body, the shop bought a pie, good about to a washer. Last week. Hey, if you pay the matter, my father ran about to run about to see what my father home. Or what is a good ball out. I'm only got two. Never can we see a pa, we see 50 pa. Oh, Charlie, we are nothing. Okay. Give me also a wow. Give me 4 office or wow. That's what I see a guru. Because I'm not going to get a cow. The should see a super good tomorrow. The shaman care about. What about in the Gubola? Right. What about Gubola? We got 2 days. We have station a war around Hopa. Oh, Ghana. I am yet 68 years. Your Gubola will run about to city. On your Gubola. Na Abufuno. Let us say to me for God, I am here Guru. Minimum come to say to me. Oh, Guru, no grandpa being fat. Because a human has only an ammonia, it's some other police for a car. I want to say, I tell us, we have a kid of what Pacaka or website. I don't know, show me. But shed your cool right at time, see, a super good amount of ticket. What about the Gubola? Run about to me, run about the Gubola, Sibola, or one of our week. We'll be so trustworthy to pay. Good morning. Morning, me pa chair first. Me pa chair me hoya pa. What's way? You. Your name is Master Munyan. I said, "Oh my Ghana, you are mobile pa. We shut on money. I had this 68 years. Now you got to dinner for air market. No man put to be anywhere air pharmacy man for. No. Almost any part of credit award, they will find. Now, short time our mind and man of so. Shall you find? Shall you so? Maybe we are electricity, we are the same. Okay, who I want to say Singapore, you know, when you're not independent. Shabra, one to get one Samarana, Mamarana, Juma, and one of Jimrana, Sama, Chrono, at Pumpo. Oh, my Ghana. I'm going to follow the abroad. Obia was a friend again. Obia was a friend again. And when you have money in a car for my young market time, you're very different for one more my Ghana mobile. You're the Namita house. Only more my Ghana to know for the mobile. But they say, near my chin, some of the door, and near my chin, some more. Oh, that's my road. And you're crack, who one of our way.
Aden 20th century. Yeah, that's what why I am at the time. Yami mo Ghana mo but say they are not many of them say uko gina to do. Who must approach it one day this kind. Fear. One more like this year no akọ money. One more there. One more pay. One more for you. One will you and driver for go to Yami mo mo. And you see that be another driver for so. Yeah, that's right. All my one pay so on. Did not emranya juma wo memo. Auntie Maggie Minso, Medasi and Openya Kopon Kanho. Good morning. Far morning, Aja. What about your first say? Because your son is said to make a future. Ubrini, young quay. Aja, yeah, can city cancer, and come no more a crum again, and we see a crum, and I'm a boy. No crepa. Then so time a city council for you, Nipa, much a tax of a church for Davis. Almost more do almost more. 6 months, near 9 years. Yet the Kuban we see a port tools, our capital town. 6 months every year, Ghana, yes, 9 years, and I jameboa. No crepa. Yes, soon, yes, light, yes, swap one of them. Now, Mr. Ghana in the punk or mobra. Ghana or in the punk your donkey, Quamobra. Hey, only vision via Koya Junkie. Make a show brain. Ghana in the punk your donkey, Quamobra. I see. Because on my yetima, Master, me see a motum pono. Me see, I'm going to talk about the whole nation Ghana, meboa. Ghana, and your crest home. And it's all be motum, Ghana, Nigerian state back on my Ghana. Let's say Ghana, who are Japadia when you know, not so to be just to cry. Ghana in the punk junkie. Master. Ghana in Nipa could vision back because on my etima, yenya to a baby, yen penny for the Modiani V8, Anchor here, the organ is a single spine and the organ. So on money, dear pa, dear, you know, the pen what for parliament said, yeah, but two and penny pocket to ma, what the MPP and this that. Nancy, a project about boy mine now. Now, MPP and DC. Busa, who said the Benny Mamma Carloa? I'm about good. Pharmacy. On my no. Papa, Missing Misha, what's it? Mate. Nagana, dear, Yale Papa. Right. Thank you so much for calling this morning. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. The first thing. Coffee man, Coffee man, meet you on a pay. Hitman. Yes, sir. Send you ever pass a Ducano. Sir. Ono ze Ghana o Yankopon san ni esubio den tina mekasa ana especially Accra per sake Accra capital town e fina do so ama se sia Hitman so ntimi nto Accra aka at least ye nya pipe mpombu no ka at least Yankopon ebe de be hu ye mobo ama so na ide ato ba ko bro we regions na aka na iso topa Accra e fino. If me see, Ashama, oh, you ever be the kind. Ufi, we Accra, now do overhead, so I do more. Ashama and any baller. I have crony baby Hitman. Morning, I'm in Hitman. Yankopon so Enquires so want to pay. Good morning. Morning. If I your first say, yes, sir, madam. Priscilla, from. Priscilla, ma meet you on a pay. Unim, Apakai. Chrome how. Emra eye juma fire public toilet bema nko obadim e na obadim so nko bema dim e ka me kwa ka mpanyifo no omu sori gina ne brane e fi se krom ha no se uni sika uni ano police ni su becho obanyi sika abanipa ba ko ja parliament queen omutumi kun sa no ma sa me ama e be den na yetimafuo no ye bibia sebi ye dia adwen beka ye ne mabasa kom uko compare am say NDC MPP ni wan so emra nye senye juma no omufa nye juma Ghana for ye bre Yankopon Enquires so want to pay. Good morning. Good morning. That's your first thing.
But I made the I don't mind you on pay. One of paper for yes, I am millennium or mine siaka. A shagan, you penny for an American because she is sharp. Got a planet the toilet who got them. Oops, some baby also would that got and asunka ochienu obi tina ho no video ene ya che na academy 3 months a ye nji ni bibia wo waba tv so obi ehun simsas de toilet next time obi hye bi police ni kwablane elodi ka isi abro so police wo ka so next kan wo ti enti usha we ya de tno man o man e be ko yanim yen kwayenim be was say yen kata yati o man mu no yehu say we ya papa we ya bone enti na bible so the papa ne bone asienim yen fa de ye ne no na be boy right oni nyame nyezo Yankopon enka onso ho na pay. Good morning. Good morning. Me pa chef for say. Pacho dada uli mikaze brashin suba. Dada uli ma meet you on pay. Pacho mashwe unse Lumba no yempenyi fo mo nwi ya. Sani se uko kuruma bebia eho yi need isili goni bebia eskafonu guno obe se ho na bolaka no sometimes any nam na bebia efino alukro Ghana fo na bola no ebu nkam yeso no bolaka ne mfa ho na me bisa se isili goni e ifo no omunko no mutu tax ana se den siwo upa chama ya baby bibiri public toilet onipa aye ne toilet ya odigi ni sika obehu no apie ne nam gotem me bra anaju wo dem kura itimi ba wo dem ntimi ntena ho empanyifo betu ana mo akọ still omunya ho hwe na yentimamufo na etese yenso yehu se yempanyifo nyu yehu na yenso ye be fa ho pran no oba be sole ahomaje fo kro 4:30 na entuma etwa no na esene na opragu gotem oko bisana obi bisa se wenso kan odwuma ho eti na je se yeso ye ya ye wo fom na ye to abama ye mpanyifo no omunwi ye wo yeso ye anwi ye ho ye ya na ikunkum ye ho okay eti ese semri ma fo no edu omu na sifo te se yesi tabako kan ye no omu yi nkrofo no omu hwe na san nkrofo no omu pragu bola mu nyina no omu twa omu aso e wo ho etu obetwa am ye ho atoyi right Dada Willie, me that's the other person to me afraid. Good morning. Morning. That's your first say. But your friend me attack comfort. Never cho ano pay brako jo wakasa pa menene ya dream. Wakasa brako jo nyami shroud. Unya ba mitawachi. Enye da masni eduma pa mode som o my Ghana. Ye best say Ghana hanu kima ufuoni e bre. Ewa ha mo kire ne doors nti omama emra ni ye eduma. Se emra ni ye eduma ana Ghana ye be koso. Eni nti no mudwa no kokosi kokokrom because ho na emra ni ejuma eni nti no mukro no koso ema omo tempacho mesese Ghana ha no mpenifo no mama emra ni ejuma wa ha okay pacho medas me das ya na pay. Good morning. Hello. Good morning. Me ba chef for say. Richard Katema. Rich ma meet you on pay. For a sooner one time I'm working. Chaba na mi sa pa kama odi wali che ama sama mi pa kabla this one and you bola ke ku we pam ma pa na omo show kabla ko kama sama mi pa kabla wani ka show bola omo show bi ka do this one this pa anka sanga sa o inside bola omo show ya me chamo ali papa mu dina mu ko swa no mo nya ta na mke ye ka fe mu ya e o a mo do no ma okay Mate me da say good morning. Good morning. About your first say. But you say Nancy ka se free hifa. Ka se free tema west. Nancy ma minti wana pay. But you me dia ka me kan say. If you be a meeting enso asem any me who can yet me my insured 3.5 months. 350 Ghana cedis. A month in con. Bosome no. Okay.
ye ma receipt ye fa receipt ma se nsuo ne ba se enhwe ye be kire say ye be kire say about 30 million mo nche nsuo ne about 3,000 cedis. Yes. Wow. Nti my mu di ye ya na ebo ye ho kro no. Ye titi won ye ebo ye ho kro no sina aban mpo. Madam ade mufio mo ya shawa ofio. Madam. Mufio mo ya shawa ho no ana. Dosu. But more public shower ho no ma ni public be gale ho no mo ji o musika. Dabi. Monya washing bay zu anymore. Me ba efie for mo do do be sen na ofie o do wani kale mbe bro be 20. Be 18 and 15. 18. Dion. And I be to me ba 3,000 na ma cha na woni wo kunu nkwa de 350. 3.5. Ada aba for kwa na 2.8. Interesting. Kurum hansem wa ha. Okay. Madam, I'm into you. Well, too bad. Good morning. Hello. Good morning. Pacho Obia here. Me pacho who you pay for say. Yedama sense family until you can say kum pay. Until is mama too. Oh, what can swim bebre and sham the kind. I am papa Ghana de fini de. Say bia me ton ade e di kra until you mu ni. Do mu na crane na no mo de atomi. E say bia me ton ade no. Adwuma me ye no enye fie adwuma na so chen de me ye fie adwuma. Okwabani tini eboaboa bola okam onu duru kwa mu na pra bola na ede aguho okwa so a na akoye ntokwa itano pe bola ho asema mo kan de ye pa na ye ma Ghana nso de kwalidi ndi ye den enti be den pa ma ye Ghana ezo kwabrani eso ejmo electricity otimi je ni fika 220 million so be ma mi prepaid aton besi o catch am say 3 respect 7 months ni prepaid na ma ye na firi ho ska no so awafa o kan so a o se na ban ye na firi 20 million biem ska we waji ska we keke o ska no kra se nya sa akwaji prepaid ko nya sa but aji 220 million o wo mo e se sign lawyer it is a disa ye sa di we ya Ghana e be ye wo ye lawyer so waji obi ska se we ye penin e wo prepaid we otimi ji prepaid ma no waji sa ska we na sa meba na wo pe prepaid at all. I don't know one call ECG office ankasa. I am pande we be coming by the no me dey fan so no onso adwuma ho it all this can come up abrane no o ye penin out me ma prepaid say je ifa komo o wani pa number e pa cho dia oji me wani number de waje bisikane de me number pa o frɛ ko e frɛ e ko pa me ko kan on me de ntopa right say ye hia na number na ye tu wana mo ni ye follow up man no o say o this kind man o me contract ka me dama ti say 220 million brand ko bo bi siam pom ko yilo o man sign contract ya na say ya oni pe na ba transfer na say abese wa man ti December January na frame bi sa me say oni mi o and o say people na den mabamu abu ana me ne ko kan na me say so okay oye yiso fe yi na ba yiso je wa foforo. When them ka wait imagine na ma offer na ye follow up because enema bi won mo ha enti kofi international ye say producer na bit me adwo na ma international producer ni won din na fa na ma ye be fro ye din komo why right thank you so much for calling Samibi black abra ha no magana for nhyɛ ne so sɛ yɛn papa Charles Kojofu so da de Lumba edi kan kyɛ kɛse nkɔma no ɛne akwanya kɛse a ɔde ama Ghana for efiri sɛ ne radio station no we are here to serve. We are not here for our personal interest. Enti ye besre tima mufo no ye said ye na mum ye ncha no say de enti a ye wo ma se bedwafo so mokɔ kɔtena so mokɔ ye mra na mra na ba ne ye disu ne abɔ no ma na kɔnanim ye mi say ye ho say mokɔ ye mra na semra no se be say ya enforce na mra na anya adwuma wo mo MPs na mo so mfa so Ghana ha na ne de wo hia de bia de ye ha ye ho 275 MPs o mo so mfa so ne ye de hia enti me meka sisu bio say oman bi e be kɔ nanim na ne kyekere be kɔ sɛ de ɛsɛ kɔ no ɛyɛ mmara so di omoma law enforcement na njatwuma any law enforcement agencies ne so ɔnhwɛ hu ne sɛ mmara ne ba yadwuma prayer na dɔso kan ne dɔso corruption ne dɔso obi apɛde obedi ɛde nipa kɔtina ɔkɔhwɛ sa ha we nya na sɛdeɛ we mfa ne de antu yie no
kɔbla na kɔ na akɔ gisika na wati na wagya nipa na ya de opɛ ebeja na ɔma na akɔ nanim sɛ de yɛpɛ no nti media ni nyina ne sɛ mpanifo ne mamra no anya adwuma sɛ ball anase betu a o make sure say baby a ehwe say the ball go on yamma nipa bi e monitor ebio nso that's been no mo provide bi okrom enipa na mfa nto no de to fuma ya chew ukodam mu ba ya nje usika there is no need for fun ya mfa fine bi anya hwe mo nchi nipa ntum okodam na bosom ba akokwa na oba e kire bio ni sa na mo ontu bio right some bi me da se kofi kwekwa na yekọ Hitman ni anhira kan me ne ya adwene say ye be chi nipa na tum ba finding so kan ho a utua so a ye say utua so eno so Ghana moja on the bed. Say ne ni oh basa me de omo nyiska oh Ghana pedi be nyiska de me nyi no mo kodem keke just on trust Ghana pedi phone ah ko physical jeje no de gira kwa ho ba man say obi nim na so no waje de ahyere botu mo ko ya kontra mo obi a it my be sere Ghana penifo omo hwe no mo fa ne ama ntoto akwan right ina bibia anye kama. Wow. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Now, pay your baby some more. You're from a Hitman. Now, me, I don't know what you're saying. Some people say, eh, better be ha manya menya case pa. Kofi ma mesra wa na project mami wa mesra. We happy birthday enko enfama. We din the Madam Abna Harriet. Wo dance man. Ene your birthday nti. Wa wo ba ne din de Harriet Nkatia. Oye adwuma e wo Kolebu Teaching Hospital. Na o se me kan kire we so pe wasem pa. Enti na ye wa we dey no. Madam Abna Harriet Nyankopon ompegyawo. Na onye okese ya. Ozo ya adwuma wo hemfa. Ne ba no mom na ye adwuma o ye ne clinical so ye Kolebu Teaching Hospital. I see. Ba ne ma me na nkasa de ono no wadanso man. Ne na ye ne birthday nti ne ba Harriet Nkatia se ye nka nche ne ma me ono so edin ye the same Harriet na. Edin de Madam Abna Harriet Abna. Aha ene ye birthday nti wo ba a ne den ede Harriet se ye nka nche se Yankopon ye okese no ma na wa woda no. Enye soro kuti happy birthday enko enfama. So ono da so no. Yes, ono na da Facebook no so nti we Madam Abna Harriet a wo dance man. Wa wo ba Harriet Nkatia oya ne clinical so Kolebu hospital no se emfa wo da kesi we enfama. Right. Yeah, from Hitman. Good morning. Asampayetia. Obayansafo so obunu ye won kana asam. Say mafutu sam kakre wa supeme.